Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka jingalang jong ke isi haki HEDC ke belalong next ngi arp sauterik bena jembang arjar kat kendai kalaya tai ke wede bat ka anch na ying building bylaws ki bahap apo ka 6 schedule area bat hak ni ke jingalang ke isi kelarai bani penbet apa dengan ki HEDC bat ke sorka jela isi meeting ko amta ski nara atli ki item ke wede bat ka town committee ka baning kong ke dei ka jingdei bat ka mat ka barang sa tem jong implementation jaki building bylaws di dangshan ngilai kenduk lang aga joint meeting ka long ka jing dan dekat jong deputy CM Pak Penyat dan Pak Titas Khan PM legal advisor loki officer aga jing day bat ketuka notification jong shitrik February minta stem ka day bat ki application jogi building bylaws dia ndang la study bah kani meeting ngilap bagi dan bun ki flaws ha kani notification kijing deko kijing bombiang but report ya kani ha ni kisi meeting da kasi dia covering kong shwa kalong bet kani ka kanong rim jong ka jing peniakla ya ka bor jong ki EDC na ka muda kat kum ketika notification kadai bet ka building bylaws arajar khatway kaba dan kam mention what ia contain autonomous district council areas di nakata kada ka ni meeting kaba kala de bishong wilayah raiba ka basis jong ka jingi kren jungi bat ka sodal nangni syahmat kan longbek alor ka basis jong ka 6 schedule bat bangin frame ya ki bylaws jong ka council aku bisa jongka 6 schedule bat bagin refer ya kena ke act jongka GHEDC kendai sebab nyabusan kemudian ke village and town administration act jong kendai sebab nyabusan dia kajing temu jong gani ke report mendadak si apa isi kalau ba nang ni ke isi ke jongi kan HP pendek bagi state government nak ada jong kena confusion kepala wanra ya kajing jenjar ki pajba kamtam kitu ki bashnayeng daga baki lech ki bank but ki financial institutions ban yo ban sanction ki loan application joki de kaba ngilale hakini ki lihat singi kaba ngala report rum daga singi kolong ba nak benda ke interim period kat bangi 4 don ki bylaws bala scam bat bangi 4 don ke authority ke banlong nak benda ki EDC areas ngilanang issue ya ke city Shaki Bank ba ya borok ki building ki autonomous district council areas ki boleh G+3 ki bank nila ada direction mungkin sanction ki loan application jongki tekni kan long kajing yarap kamtam pina media bapin problem kadang ba ki ba ki sakut ki loan application jongki lapan clear no tendrai ke permanent solution bre ya ka demarcation ya ka for paling ka state government but ka district council kan chong ha kan ni ka ka presentation ke jongka council state government kaba akan ni kateo panwan ngini syong sasisiin biang kung kani ka committee ko ledap syong panang dongin sale ke state government de kata kade ke balingkong kaba arpat kay de bat kani ka proposal ke bawan DC West Khas Hills ban constitute ya ka Nongstein town committee kaba menta kade ka ad hoc committee de aswa begini syahmat ban constitute ya kenika town committee katkom ka act ka pagidon ni kata kenika ka act ka bidai bat ka town village and town planning de aswa begini syahmat bat kini ngila propose bat la menjur mentagas ni bagin move sywa ya kenika bagin amend ya ka definition jongki right to franchise ka hok jongki beriu ban penjit di tahun committee akwa ingin penkela ia kenika ia ke definition nak tu kebetulan hak PD rules boong citizen of India who is
resident of the district Shaka Khasi resident of the district Pemut Batangki Khasi Gilawan dan benda ke bacir jadi member joki tahun komiti bat ke ba pada kalau ba ya ko ba pitem akasnya meladap kalau don ke bala approve da ka ni ka council ya amendment ya rule 18 ndai ya ka baka state government kamsiona menjur bat pindah ke mau kelam menjur ban ya ka print ya kini ke notification haga state gazette di nak benda kini ke benda kalau haswa begin sedang ya kini ke proses ban update ya electoral roll bentar teter ingin ke senjang peningkong kalau ba ingin move ya kini link ke executive order ba ke definition jong nong terbut ke depan kasih resident jangka education di kita di atlikikan Board of Naga.